what is the point man im nada whole life your fee fish you crack on to work hard with in the end pada since you enjoy time from 2 years of the sayang tentang a few years kan sayang nak pada whole life pada fish you since enjoy you suffer with long itai prolog chumpi kili ba what's the point cái point man oh. if life la da chik im baro long tang kubasu trish tom long ta kin mo long dalan dang khna lit school pule lit college nang ta ndala hepan tray walk long no enjoyment nang ta ndala dap enjoy pan la dap tray pan la song thai la temen lamun pen enjoy retirement dap yam no long time em long enjoy tang khindit long the enjoyment you tang khindit yam no what's the point of living da shi simple cut naga nakaliang chong ke punchado te kasondo nong sha ndi teng di bon brio ki poi hakani ka chim pungkut life is meaningless dimdik yo maka chingim kalong ba dan jumut ai kuma ong itai na mo what's the point of living ani kai bang kai jumut bang im bon ki khnai poi ta bon sin ru bon ru ta jubor chi im ne kuma ong bang si sin ba what's the point of living dimbi sudah dah perkatang na kau ikan yang congkak doa te sudah sya ada semua toy hidim dia nama mi ublay pan ublay ubu ya meh ubu ya meh ni ubu ya meh ni udan kecing temu meh maksud kibrig bakalikum kita jadi kibrig ba ong tinungway loss ba smuthu charenti smuthu kadai kai bagi berne kai bagi bernong maksudnya what's the purpose of their life ani chingim gin ha oh me bon kibrig kai ta la perkat tapi lada piwan hala ka chong ka por ya kata ka chingmu ka chingmun ka purpose and meaning of life te ka te piwan nanu shanu piwan bon kilit shong no bon kilit shong mo budha shikren budha li shong po ding chrian man yo ta ka chingmun ngum sim chung u ta ta ter remi kabaning kong ini ban page dah bawat boleh lah ai ni pin chung me bible kam dei tangka kentin bla shu tho da ki priu medi ban perkhat kata medi ban sim khai kata kadai kentin ki chung ble bo ble la pesan sim bar kini kentin ki dei ki kentin ki ba em mastu par ba ngong em mut dei bo ong ba ki kenti ki dei ki ni ki deh mau beli Bible ki kenti ani deh bagi kenti kita tabalong deh ki kidang deh ki in a sense ba beli lah persat mesin deh beli ujung ulong ba pada ba Ukraine ki kenti ujung ulong ba pada ba ki no bom cukup pada mar ta kada ko Bible kedang deh kata best seller book haun sedem balalaru the Bible is still leading best seller book the all time leading long the all time record holder bapak kita record the all time best selling book kadai ke Bible anu musyah
Boleh itu boleh nomor ba. It is relevant po. Relevant. Kung makapanya David. Da pulih kapor saupus na mensuaru, da ki pulih beri gosong saupus na mensuaru. It is relevant to them kaya David ki. Dan ki pulih ngi mentaru dan pet ini ki baca ini seniru. Sungai David ngi. Dia na. Da pulih sakikun ti cungi la syairu. Sungai David ki. Kata pun iba ublay musim utrei tu. Padahal ke Bible hi ublay udah pempau lah cong kecing tu cu ialah cong kecing mut kecing bapali usna uthau ubriu. Mastu ne. Bagata kadai bai tai pelok cuma di tu kolong sebab ublay kuat buram nangan me. Mastu ni emang ni om nam ta cong ni hi. Ni. Nam ta cong hi. We are not here for us go. Ourselves. Ini tak cungi. Dah pista nala dihi. Kamlong kepada DM, kamlong kepada ringi hang ni na mentang cung. Na mentang ko ek cung tumu bakata kadih na mentang cung ubleh. Teman puli Kolosai nong paling kong ko kan riu. Christian Paul ong ni. Mungkin pak. Dau, hau, beryau. Tengpin. Sabda polis underline dai impian maka ik gusto na kalong ba ka Bible ko ong ba dau mo dau Chris ublay lo thal di ki baro ki bangiyo i kuntuk yang ay meron kin me dau masto hau Jesus Chris apan sunorin bicing imu jonga jinglong jingman jonga jome bat yanu bat iyau hi na benta chong uhi la shi masto ne bat ladangi musuh tu ya kata em we are lost. So we have to understand that too. Te nak lada long time mesti menstu. Main di menstu ba mesti menstu ba kecil muncul mai kita kita ba ong kinongwe ki major and minor. Menstu amita. Major things but minor things. Major kita don come ha kibadan kata kecing kata ya kecing emu kecong mai if you feel ha kita ladangi feel ha kita kecing emu cuni kala feel reki minor per kilom ta ken melong lele than de kita don than kata kecing kata don than kita kecing yu ta mendak dam dale lele dam long lele hilom ta it don't have any impact me dang apa bakin dan kecing kata tambah kidan tambah long lihat meluma lagi me. Lagi major pergi day kita tak apa. Ilang berkelacing ini cuma cuci. Mestu, bun ki beriu ki ba lost kemta kim sutu. What's the point of living? Ban em gecing em congki. Kadai baki labu baklaya ke priority ke congki. Priority ke congki dan kita bohong. Labu baklaya ya kata ka. Kilabu dor bakla. Ya kata ka. Gecing em congki me. Long kum konuk salong long shubu mo kindan atli kitiar mo si atli kitiar kawai gade ke ba gade ke ba ram dor ba shubu anu saya me dor ba mo tambah long kam da itengah tan mesun em kam da long kam da wan iwan dul ba ta ter me hari shubu kawai ko long very cheap. Maksud kam katat kin me tamalong very beautiful. Maksud ka kering khmat chong me sipu chong ngaru. Barabor ni cilong priung ibe itai khamtat dem de na. De. Mai banamar kada wala dangi lapu baar balai besau besan ni kita ki bolong major la ni kita ki bodon kam syang ching chong i te lapak lai me. Sekarang salong los. Maksud major things. Te ko wen pring major things kalong kam de than ni ke ching don kam chong ka do. Ni mesti kita. Ka major things. Kemudian kam ching chong a chupi. Kadai ka ba mesin. Ka be de ba mesin. Buon kemudian ni kata ke ching mut ka ching in chong ki di nama tu kim so kata. Kim so thu ba kim so thu ka kan major ka ching im chu ki ka
kata kemudian kam tam hal cing im kucongki. Maksudnya mbok tinangoi what are you living for? Maksudnya you don't have that teme. Im don ya kata ya ka ki im amni. Da im ya ka sparu i dan cing mentoi. Maksudnya da im ya ka nam burong i don cing mentoi. Da im ya ki bah pertek mi don cing mentoi. Na yo ru umhun omne te long kau ibu kalau ni me ribuan kim realize ya kata maksudnya only a few kita pelok cuma only a few they realize that orang kisuthu kata pak mentoy yo kam mentoy what's the point of living dia mentoy dia entah only a few kisuthu kata me get kisuthu ya tah ribuan hi ki pendut ya kapor cing im congki yang ha kapan be ya kita ki kebenaran kap teme ki minor ha cing im congki maksudnya kumkas pa ngamong bakam don kamu tambah long klem makar long hi maksudnya minor man isune ngamong bakam don kam tambah klem makar long tambah i bon ki priupan ki bu ikaspa ha katakan number 1 ka cing im congki. It is the reason they live. Kadi kata kadao baki kiim. Maksudnya it is their nature boh. Kadi kata kaparu don kam tam cing cungkin atau kia be esta ki mare esta. Maksud ke berhabakut pan kin lam ach munsha. Maksudnya masternan hai te pelok cuma namar ba ilok nalab nong ismutu kloy me. What's the point of living? If living is for ladakan im kolong ban wat spa atau what's the point dem nah kare pada yo ru mun itu kadao kamlong external hari kadao pada internal napo pangan pois cuba kata kalong ba yang ba kim suntu ya ka ki what are they living for maksudnya ladaki suntu ru ki im na benta ki minor things kita ki pom dan kam than ki im na plak spa kanam burom pek tang ki cing suicide semua dem ke pakai suicide joki kini ki celebrity clear lu dama ki spa long se kanal long se lu tama kidang long empty me kidang long empty joki kidang long empty te kidang tadi kidang long empty te ki shinno ya cing joki namar bekim smoke bong me what's the point of living dena te kebaikut pakai coba pun mengalap patai memene tentang kowe kadao kata kalong kumbala ong dau play bathaw yang ngai me ong nu we are made for his glory lana ngila thau na benta chong uhi na so bat la dangi nim suthu ikata kaching im chongi will never make sense kan na so ada medang im perthai nam takini ki ai choka perthaian believe me it will never make sense kan kanung menam suthu ini chongi supet yung sa kachong apostol Paul ne apostol Paul no apostol Paul udai belangap bangala ban ong ubah start ba badon ni katakan degree rupa he ka por cungu kan ha nang ta udon ru ya ka udai ru nak kacai ke ba dan burom mah dong nu kacai ru ke ba dan burom ba ka por cungu nang ta udai ru ubah ngalap ong ubah la nada kuat udai ru blak dai benyo sibun ka burom ka kam ka spa ula benyo ka bepiang bah masu apa unu pol pan amar bu udai bustan me bo ustad tang ka bakin cado ri ustad ka chan sim kan hawa u jekundu bu Yesus Kristus kalian tidak Damaskus usmutu syahri Aduh kata udah kelahi pelak dia kecing muncung. Memang dia kata udah kelahi pelak kecing muncung. Kelah balik, kelah pelak balik nama apa usung tu ke mentah. Lari arrange yang kata kalis kecungku.
long ulas tu mentah ba the most important thing in his life kam de shu igata ban long parisi kam de shu ban yo ta kam keberan buram por chu the most important thing is in his life kolong keberan kam tam chu chu kam de shu ban yo ikan nam ke buram ke spa ada u kwai kita baro por la yo lut maksudnya uang hi sti chu de me pule Pilipil nang balai do kan pra uang hi ba ya kini ke baro ngala te penyo nang kwa uang nga kenyut lut kenyut maksudnya kenyut bukan no mesti hi men suang ngabat ko do no cunga ni mentapat ngabret no kum kenyut mga isi mai tenat dikenyut dan di baong ni nyut ni tenat he sak ban bret baik kenyut lupa ula bret lut loin don cing babi su me babi haba me bret dikenyut kan dan em ding liwat ani yo paklahap i ada sebin li paklahap i tiar em pol pemuluang ngala de bret lut loin ngam coba bisu bang i ta i baro te bale mar ula smutu ya ka ai la smutu i ta kam major ha cing mu chu mete dik ta major cing chu kata ka iban sef de o pol you apply de chu tur chu ong ha Filipino nang paning kon khabar ku ong no ya na pan em kalau Kristen deh ni kacing temu ke chung kacing temu chung kacing em chung kacing mun chung kacing em chung everything he do long barok ule kalau bentang nama Chris dem deh bentang nama Chris itu kata kadi ke bak kam major kata kadi ke bak don kam tam kacing em chung maksudnya but ni blairu uju penkam borba apa upor deh pengkelap ling baju pengkelap pelak kita perkelap no okay kemudian apostol lesih kecing sutu juga ke ngam mau bakia per tambang lesih ngalap nong do bodan kecing ketak ke bang ke bakrau nak we pat apostol nak try di upor deh ne lesih dan de nomor bukan start tan gue tang balong imat ubah kham yang hit di pol hi seperti mga kan tang hapok ke Bible Testament thamai ru khalai tli ki sithi ki di chogut me almost half ma choka New Testament ki di ki kot ki chungu ba thot mesu blai udah pernah kampor ba yu pot maru suthu ki di pentah suthu ka ke ba mestu te pelok cumeru da ikli ta ong ikli ya ka maksudnya ong ta ikli mem ta what's the point of living namar ba isu thu sudon ta ko we ko beta in ila sukut lahat mem dei ben susnap de ben kedau bo blay bu thao yang nam ta chu ndi nam ta chu ngi ndi nam ta chu for him it's not about us, it's about him. Our life is not about us, it's about him. Kasi inci kam dia ngihi ria nam ta chungu. Sudah. But I nuk sang chu pol ke. Pol nam ta ku su thu. But the most important thing in his life ta kabran kam tam chu chu. Kadi ban nam ta Chris. Te haba ong kumta samsini ong ime kamu potong nai rekod shu nai tray kam shu nai li puli shu kamu kumta sudah kita rugi don kam hi dan kam hi ngai eme kum khna mamen puli kum yang orang baru bangan li belang tray ngan pendam pendang ki kesem ne dan kam kita those are important things dan di badan kami but not as important but as living for him gini itu antara ada meyang melek ru bakata kacing kata kecing mut haka cing mucung mekan long baik to please him but semua bahai maksudnya ban manusia kata kacing sot bahai pol don kata kacing mut me puli ar koren
nong kebasan khot khandai boleh betul kan sti uang kecing tu cuma kecing em cuma ni kalau berpen snow bhai boleh uang lang alik no lang alik no tam yang no ni nga em sa ni perthairu hari ngai lek khat pala ong po habar kabor bang ngala em ong po ngale ya berpen snow bhai Misto pangalong apa tu upoli hapan syak sipun kecing hapan syak sipun kecing ha hapan syak penyap alas at the end of his life hapan sacrifice la din tahu gospel hapan syak kecing syak mau syak hapan syak ya kecing leben ya kecing ban ben syak kecing syak show syak ya kecing syak kentai hagi beri lo chong tu nam tahu gospel Misto, nor you eat na unupol, you eat kini berokhat kidan temporary boh, kilong tangta temporary. Uang ya tah hagi situation korin ni. Begini ke barok you eat, kibang you eat kilong pang sibit arbet, tang sipang arpang. Hari kita kibang you eat kilong kiban nek bong cukup. Misto dan merpol stu kata na. Su kata apa? Kalau dah nganga im nam tak kespa Lada ngayap no kakut no. Lada ngayap nam tak keburam. Ngayap no kakut no. Lada ngayap nam tak nam tak dunia bet. Orang dah ngayap no kakut no. Lada ngayap nam tak Kris. Lada ngayap nam tak gospel. Wala ngasyak cincar mentaru. Hey I know. Kacing yap jong apa kan lo kacing mentoh. Ini ne. Betul. Sunat bahaya tak upol uang. Yang ngaban kalau Kris menyap kalau cemutoi. Ben. Mestu ai berkata ru kalau kemutu jong kecing jong meru. Jong ngarum juga. Ban kalau Kris menyap kalau cemutoi. Long village school lu tang ba we do this. Ni krek kot bha om nam ta chungai. Kai berjok burong. Habang ngatri kam kicam kecing tre jong ngaru om bang ngatri tang ban perkat bi tulop bang jo next at the end of the month dia kata he perkat bi ben tre ha ta kom baling ba kecing tre gi jong ha ki ba tre rengkat berngakin ju ke ka ya buram mo cuci sebes banganga ini tau Kris tre hok pe langsung kam ram tre hok pe nang ta la dei ba lada dei bah hable akhno kono kom ru jadi besuk lah cong cakap apa di belek kata ada yang ngatang nong belaru di belek kum tahi ada dei tang u tahi babar ki bentah jadi bentre apa kom besuk pai beli ha yo beli kom nu kan benefit u beli kata ada ngi nomor uyo ke kecing small ha em nangi kata ni Hebrew nom kharwet khot beri ong kecing ai kata ka pen small ha play da kecing it pen small ha play so if we do all those things la nangi lai kita ke baro la nangi keep in mind pen small ha play mut play uyo kecing small ha atau mem sutunan pen ai kecing small ha play Lada syubuk mentah ada musa. Lada meyo marks bahan, bahe. Po exam cuma mempedi ke result ke report card cuma email cuma. Da email cuma ipu sama ke comment. Comment ba comment email. Dia mana? Mem suong mana? Sung pun musim dia mana? Kan utang blay mah. So ni. Blay bun jisu baklava. Nilai kan ni ban yo cepet tang deh kecing pen it's purely by feet bro muka dia tang lembah ha cingit kecing pen hari kini ke bang ong manga kade after you've been saved la dah nila dep yo cing pen la dep yo cing pen teh ni sa tadi nilai gini baro namar long la change kecing mut jong ni ngin ko asyuk ban persumpai betai ialah di ko apa sumpai boleh us ngobhan ta te maruk nomar kecil ku cuk ber kalau ta me ban yo buram nangi
udah ngilek kum tahu uyok ku burung sungkun tak ayo ya ta mal tadau ai bikin kinting cumpol yang apa em kolong kris penyap kolong cemut tuan kan dah nongkum no kan dah pengam cuma cepat cuma kan dah tu hati senam haki tit senam cuma ngar lucu bakin dah long kamoto cuma cik em cuma so but everything we do kamu bersumpah boleh kalau for him be maksudnya lah hanu ko bentar ya cuma dah mela im hak tak kurukam mut melanak pencanai lah di lo pencanai means mela kam penbiang lah di long mencuali sim ko melepok mata mau kasuk melepok ni gitu ki bang ngalek musa ki persusi be ngam lesu Masuk balik ngam lesu namar ba gitu kim pensumpah boleh itu so ai berkata kanda saj ong tinong we mo kanda sensar rule tak cutmu cing congme congar kanda rule ya karong reng man reng congar ni pangin le ki baro everything we do kong cengwai wa kong cengwai peran adam na just kon everything I do it for you. Bao tu ang I do it for you, baby. Namta kan. Samla na ba cuma ke. Ni. Ada yang ni pan kum dipanggil radang hikam syaba uble ula ngi ju radang hikam syaba ngi ju. Di ban suai kum tai ke. Everything I do Lord, I do it for you. Mun bersumpah uble. Itu ayat katakan lok. Dalam langsung tu kata bakata ka cingmu cinging layo kata cingmu ita perlu cuma layo kata cimut. The life will not be meaningless. Life will not be kacing im kanong long show ke baklem cimut. Kacing im kanong long show ke baklem yu. Klem kacing tu. Itu